गथामुग गथामुग या त घंटा गर्न न धागुया थोख पैछिमुख घंटा गर्न धाम राक्षस बाख अलग हेतु वो मेथ्या यम द्यो माने मयम नास्तिक ख सायद वो भारत कासियाम जुइफु छ्यादासा अन कर्ण घंटा धागु पुखुदु नप घंटा कर्ण या मूर्ति नडु अन या घंटा कर्ण या पौराणिक बाखौ वो थन नेपा गाया गथामुग या पौराणिकता अले थो गथामुग हनेगु कारण आपल पा रुद्रायमल तन्त्र या बाखने नेतना तगु घंटा कर्ण या त छ्याफे याना नेपा गाया तजलजी लक्षाना ब्युगली थथे छगो हेथे खने दुगु ख छगो इले खस समुदाय संचार माध्यमे वर्चस्व दया चंगु इले नेवा खंगो या त थ यथे भ्याहिला नेवा भाषा गौ धयागो घंटा अले था धयागो थ्यागो अले मुग धयागो ह्यामर घन धया थो घंटा गर्न नापहे स्वापु दुगु नख ख तका धया बिल थुकी याना थो प्रम बोलंगु ख जबकि थो नख याना गथा मुग ख गथा मुग मुख वास्तवे गथा मुग धयागु दुवा वा पेकालं ख किलाग पेंग था नौमुग चिकमुग वंग आदि त्वाय नाय ल्युनि वया चुंगु ग था मुग लन थोखया पुस्तियाना चुंगु दु परापूर्व काले नेपाल मण्डल छगु अतिहे उब्जाउशील बुँदुगु थ्याख जनसङ्ख्या मौजुगु कारण दक्को भि बुझेया त वो इले सम्भव मजुया चुंगु ख निभा वाफे फु गोफे छु मधासे बुझे फुक्क भुइ यागु अतिहे थाकोगु ज्याख छु जुया बुझे सिन धासा वा बुझ्या या मखन धासा दन्यंक नेत मगाइगु अन्न संकट जुने भइगु ख उकी थोज्या दक्को जना सिना सिना जुसा थन ये किसान तेस ये हे मागु ख धाइगु नापंदु सिना जे यागु इले छि सुमनु सित धासा न वो मनु या सीम या सतगति काज क्रिया नाप मयासे सिना जे कुमचा तले सीम या त सुकुली फुना कुचा तया छेजपि सकले सिना जे याना चुनिगु वो सिना जे कुचा धुंका तिनी सतगति काज क्रिया येगु हो उगु इले उकी वापीगु ज्याया त नेवा भाषा सिना ज्या धाइगु या थो सिना ज्याला तस्क बल्ला पिनसँग जक या भइगु ज्याख तर देशे फुक्क मनु त बल्लाई मको उकी थजागु ज्याया त भूतिया साधना याना मनु या मे भूत दुबिंका अज्यागु ज्या पुवंकीगु ख हरेक दय सिना जे सोया न्य अक्षय तृतीया सोया छनु न्य भूत दुक्यागु तका सहरे भूत या त दुक्यागु ये अले भूत दुबिउम मनु या गुहाली सिनाज्या अफुकहे या भई भूत ते त सिनाज्या कुचाकी धुंका भूत पाखे मक्को ज्याका धुंका थुम त श्रावण कृष्ण चतुर्दशी अर्थात जिल्लागा चरे गथामुग चरे या दिखुन तान्त्रिक विधि पूर्वक ख्याना छोइगु ख गथामुग तयागु भूत त चुनिगु मंका थ्याख थो छ्वास क्षेत्रपाल चौबातो ख थोदी खुनु थथगु त्वाले छ्वासे ती माया सुंगु मुथया ना थना सुथ निसे तयातै अले छेखपत्ति क भूत ख्याना छुएगु स्वरूप कता मरिचा देका ठुकी यो खे हैगु ख थोती कथिमे ज्ञानपुम भूत वा लसिया किपा चोया छम मचया मे लाक्को पक्को चोया धौबजी धौ भेगते हेतया नका वहे धौ भेगते जगा फंके छोया शनिले त्वायापि सकले जाना उकी थी कथया तान्त्रिक पूजयाना छमु सुच्याका ती कथि बोतुइका शोक चाहिका सालायंका खुशी चुइका छुइगु ख